Anya laki din! Asinaw ti aking kukwa iti igadan ngaglatlati Jeruar, sinsya nakaw. Anya nga igadan, tatang? Tayad na ti kayo na ah. Igadan day ta tigayam ko, tatang. Nabayag nga minunday ta dito'y balay. Saan matlang ama us-usari so akasta, naglati matin. Lukas na, binulod mo lang na ita. Apay ngay, at di mo isublay. Ay, nabayag day jayan, tatang. Amang ano nalipatan ng ti akin kukwa. Ay, uray ah. Isublim lata ah. Sana kasta nga, inuray mo pa yan, naglatay. Ay, bayan nyo day ta nga igadan, tatang. Di man pakibibiyangan. Remedyoak ko maitay, nga mawanmay. Sana na may remedyoan na jay. Iso nga rod nga inruar kon, tatang. Anya kay lakit din aya. Dagulit kayo mat. No imbaga ka diyo pakibiyangan, diyo pakibibiyangan. Mano na isublimon ti igada na binulod mo iti gayem mo bakit? Day ta igadan mo't aday ta ti sangkay bagayo kani tatang. Anya lakit din. Ta nakitak ti igadan ang nadadail. Saanen amay remedyon day jay lakay. Nadadail matlaangan ti kayo na. No isublik, di matlaangan mausar. No apay ngamin at di mo mo't insubli adagos. Bayam ka didita. Nalipatan danday ta. Santo pa yan nasalsaludsudan ti kumarik. Nabayag nga minanday ta. Idi pa'y napalabas atawan. Unay kan bakit? Di mo mat ammo ang mga iwan kan mangisubli ti bulbuludem. Urayam pa'y lang ay nga isudat ti umay mangala dito'y balay. Agtugaw ka kinden tagkapitan. Saan aday ta igadan aday ta ti pagparikutan diyo kan ni tatang. Nangidulinam iti igadan, Helen, anak ko. Anya nga igadan, nanang? Anya kalaki din, anak ko. Ti igadan tayo nabayag mutin, adya nakit-kita. Aywan, nalipatak mutin. Di mo ibaga nga igadan tayo jay nakitak, naiwara iti arubayan ti kumaray. Nabayagan day jay binulod ti kumarek, ngam di namot insubsubli. Iti kinabayag na, nalipatak mutin, nanang. Ay, awan nga ruden, aday ta nga igadan. Inalayo kumaa, idi nakita iti arubayan da, nanang. Kasano ko mga alaag kat nadadaal mutin ti kayo na, naglati pa yun. Anya? Madlaw natudtuduan, iso akas jay. Anya lakit di mutin ni kumare. Gaputan nalipatak, di na mutin mapanunod tinang isubli. Mare Cynthia! Mare! Oh, si kamat gayam day ta, Mari Elena. Anya ti masapul mo? Alaak ti igadan binulod mo, Mare. Anya nga igadan, Mare? Tay binulod mo nga, idi napalabas atawan, Mare. Nay, awanan Mare. Naperdi day jayan. Apay ngay matakasta, Mare. Kasanumot ngamin, Mare. Di mo mat imay inalala. Si katibi mulod, Mare. Kat sika kumamatin atin ang isubli jay balay. Ay, pasensya kan, Mare. Kung naglaki din no nalipata mo. Di mo makitkita ti igadan iti asidag ti poste, Mare. Agoray ka. Isuday ta ti igadan mi, Mare. Pudno gayam timbagan ni nanang. Naiwara laang day ta nga igadan iti arubayan nyo. Inruar ko, tanapirdi nga rudan. Ay, sana mabalinti kasta, Mare. Sukatan ti igadan mi, adinadaal mo. Anya? Anya nga itimbaga ti kumare manakaw. Nawanan, nanang. Nakitak ti igadan tayo, naiwara iti arubayan da. Saan matin nga grupo nga igadan day dyan, nanang? Basura matin. Kunak tumait. Impasukat mo kuma iti kumarem Wan, nanang, imbagak matin asukatan na. Nasaya at matnukas ta. Tapno at damat pagnakman na
Saan ko kumamot nga ipasukat? Ngam naasarak iti panagsungsungbat na. Anya ay atimbaganakan ka. Sakit din ti pabasulan na. No apay anadadaal ti igadan nanang. Saan ko kanu ngamin anapan innala? Na, talaga mo't dayjay a babae ah. Iso lang arudan tinakabasaw, iso pa'y tinaturad ita. Madinsam, timod mo, bakit? Apayan. Makapaasar tumot dayjay nga Helena. Dadaulan na pailaang mo ti aldaw ko. Apay nga, Rod. Ti igadan da, anabayag adi na imay inalala. No kaano anaperde, sana malagep ti umay. Ita, ipasukat na kit din kanya. Anya lakit, dinaya bakit? Nalawag nga dati basol mo. Sikat ti bimulog. Sikat ti napandangalay di balayda. Rumbang nalaeng, asikat ti mapan mangisublay. Nalipatak nga Rod. Amok apagayatan metlaeng ni Helena tinapasamak. Kayat na amasukatan iti baro ti daan nga igadan da iso akasta. Agin pailaeng met. Na, sa bali talaga ti panawon ita. Nanyot nakabaso, isupay lang ti agin tuturod nga agungot-ungat. O na yan. Sukatang kiti ti igadan, tapno malpasan ti saritaan, bakit? Makabola ng tinapalabas, Helena, anak ko. Ayan nga, iti kasukat ti igadan tayo. Tsaka mo man iti dayjay amari sinsya nanang. Ay, kat i-update mo ah. November tumanaon. Kasapulan tayo ti igadan. Sapay ada ti trabahok ita nanang. Nubisi ka, siyak nga rudan ti mapan. Wan man laangan nanang, tapno di na isi-isian da tao. Agiddan ta nga rudan amangan, tamapanak iti ayanda inton madamdama. Di yun na stress ang tibagyo ijay nanang. Wow, nanak ko, amok day ta. Kumusta kan, Cynthia? Kanya ti masapol yun, nana. Kumusta ti igadan may? Makabulan ng tinapalabas, sipod nagsaritaan nyo kin ni Helena sukatam. Ngam aging gaita kat awan matlatta. Dinamagyo ka di iti anak yun, no imanugotak, nana. Ay, rumbang lang asukatam dayjay, tas ikatilas tats. Hindi mo inaiwanan, iso anapurdan. Adamat lang basol yung. Di yu imay innala dito'y balay. Amok ingagara yu day tatap no masukatan iti baraw ti daan nga igadan yaw. Si kapay lang ti kasta ti panagsasaw na kanya kita. Da kamay tinagpabulaw, da kami pa itadabasol na. Kasla di kay makimismisamot na. Maday ti tabas ti dila yaw. Lucas chapter 14 verse 11. Kunana ijay. Tama ipababanto ti amin amang itanok iti bagina. Ket may tanok to ti amin nga agpakumbaba, kunana. Anya? Isuada kayo, tanangan niyo ti panagsasauyo. Nga tulaunay mo ti panagkita yo iti bagbagiyo. Ay! Mabusurak man iti dayjay a Cynthia. Apay nanang, anya ti imbagana kada kayo aya. Sinaludsod ko lang no adda isukat na iti igadan tayo. Ngam Lucas chapter 14 verse 11. Kung kuna nakiday. Makapakatawa kayo umot nanang. Kati sumag. Iti anya kano ang makagapo nga ibagana ti kasta kada kayo nanang. Apay, badbad kanyo ay ati kinatao na? Awan mati below the belt nga insawang kao. Nasda awak laeng, ta Bible verse matan ti rumrumwar itingiwat na. Oo, nayan ayan nanang. Anya lakit di.
Nakatawa mo tayo di amari Cynthia nanang. Nay, apay ti kumare manak ka. Nag-post iti Bible verse iti Facebook nanang. In-post naman ang timbaga na kada kayo. Ay sigurado ada tao ti paspasagidan na. Feeling victim manan ati kumarik ita. Ay nagadunga ammo day di atao. Iraman na pa yun ti Diyos iti kalukwan na. Dahita nga ron nanang, imbes nga agpakumbaba, isupay lang ti post iti kasta. Inton sumarunaw, di mon ipagpabulod dagiti gamit dito'y balay. Datayo ti awan usarin na, no di da isublay ti bulbuludon da. Apaya niya di bagbagan ni Nanam Irene, imbasaam kanumag iti Bible verse. Nagistorya day jay abakit kada kayo, tatang. Ay saan, nadamag ko laang kadag iti kaarupa tayo. Ada kadidakas itimbagak, tatang. Hapay mo't akas na ti bagbagamaon kanakwada, kitsika ti adatraso na. Tadi damit tanangan ti panagsasauda, tatang. Ammo manakaw, basol mo na jay, agpakumbaba ka nga mina. Sana kasta nga iraman mo pa ilang ti Bible verse. May parbeng nga raw, tikas di pa nagsasauda kanyak, tatang. Amok, tugalay manakaw. Sigurado nga dain sawang mo adakais. Iso ako nam, amaday ti panagsasaudak ka. Talagamat nga min anang nga to ti panagkita da iti bagbagida, tatang. Para igadan laong? Ay talaga amasardaking ka, ano kasta ti panagsasaom anakaw. Muray asino mo ta, anya laki iday. Bakit? Pangaasim man. Apay manan? Ibaba man ti pride mo. Agpakumbaba ka mo Anya manan tinangag mo di tadalan. Ada manan nagipulong kan ka, iso akasta ka. Anya di ibagbagam kan ipupos mo kano iti Facebook a Bible verse. Ang mapagmataas kun kunam kanumay. Anya kumaita no nagiposak iti kasta. Oray di mo ibaga. Amok ada Helena ti patpatamaan bakit. Imbes sa sulbaran ti parikot, iti nagbaitan nyo, iti kumarem. Saan? Taday ta agpus mo iti Bible verses ti pangrunam. Nagrigat nga ron akasarsarita dagi jay lakay. Hindi ka man naging dadalo si Kasintya. Anya lakit din na ya. Isuda tinarigat akasarsarita, wano si ka, tinapray. Dituyak pa'y man amaki kape, tatang. Lay, apay ka day anakaw. Masara ko iti anak yung tatang. Anya manan tinarami iti day ta asinsyaya. Nagsinungbat kami man ni tayo, tatang. Kasanumot ngamin, natangkan ti ulo na, narigat ang mabagbagaan. Ay, oray siya. Kinasaritak mo lagi tay, kit madlaw ko, ngaging gaita kit nangatog ti pride na. Simple lang matiparikot na tatang. Sukatan na lang ti igatan tapno malpasan ti saritaan. Yaka mo na niya't aramida kita sa awak tatang. Makaumamutan ni kasi yung ugali na. Na pride law na Di na among akseptaran ti bidot na. Numabagbagaan, ti adday ti panunot na, kat maagrabyado, oray saan mo. Ay, pasensya kayaw, ni tinaramid ti anak kaw, Helena. Awan basulyo, tata. No addaman ti rumbang amakisarita kanta kami ni Mari Cynthia dayta. Kanayon may mo't apagbagaan, ngam no daduma, agpatanggan mo't. Maawatan kayo, tata. Amok ti ugali ti kumari. Di kay badanagaan balasang kaw, kasaritak man ang ti anak kaw. Sukatan na, no niya man ti rumbang asukatan na kada kayaw. Agyamanak unay, tata. Agyamanak tadiyo konsensyan ti dakas nga aramid ti anak yo. Kinapudno na, saan mi kuman nga ipasukat nga maasar kami takas mo ti panagsasauna.
Mapankan samot ijay sintraw, sinsya anak kaw. Un tatang, apay ka ding. Kita tuman no dala ko na nga igada ni jay, tagumatang ka. Isagana ka ti kayaw. Apay pailaang tatang. Anya pailaang ti pagbanugan niyo. Nabayag pima na nga gururay dahilina. Agbain kamot anak kaw. Sukatam ti igada na pinirdaim. Nukas jay laang ti panagsasauda ay uray sa anon tatang. Anya laki din na anak kaw. Siyempre, naasar na mo't tinaking ka. Tay kanayon ko ngay bagbaga. No sikat at traso na, agpakumbaba ka. Di ka ag-feeling victim dita. Sukat akong tigadan niyo na Irene. Ay na, agyaman aklaunay nakaw. Adamanin mausar inton November. Ay, pasensya kayon ano nabayagan nana. Okay laeng. Tinapatagkat na sukatan mo laeng. Sapay la kumaat, napakawanak nana. Dakas dagitin sa usawang ko, di ka labas. Pakawanan ka. Ngam di mo kuman ulitan ti kasyeng inaramid mo. No si ka tinakabasaw, agpakumbaba ka. Saan aday tagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Saan na maulit nana? Amok abidot ko day jay. Kasta agpakumbaba ka nakaw. Saan aday tagbiro ka iti Bible verse nga ipos mo? Ay, saan na maulit nana? Amok abidot ko day jay. Neng, ada ka maggaya, Mare Cynthia. Ay, uwan mare. Iyag ko ti kasukat ti igadan niyo, adi na dahil ko. Indilit mo matlangan, ti post mo, maipapan iti dayta nga igadan, Mare. Dapat ti inayon-nayon mo, Bible verses. Ay, uwan mare. Iindilit kong day jay. Ay, pasensya kayo manan Inton sumaruno, no addan man basol mon, makisarita kay tinasaya at Mare. Saan akastang agbiro kay ti Bible verse amang suporta iti kalukwam. Iraman mo pa yan ti Diyos, Mare. Wan nakong, no si ka tinakabasol, di ka agbalin a feeling victim. Nasaysaya at no agpakumbaba ka. Iti kasta, saan a madadaal tinasaya at alinnangan. Uwan nana. Bidot ko day jay nga inaramid ko. Sorry manan. Saanan maulit? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.